Lenge kungkamsang tharini pyogyalo nyetong gyada shibju sher gu rapne chuta le penda nyewa odawe tseba sumthang chilo nyetong ni sanyu le daw shibe tseba shi resdawa re. Tharing resdawe nyingi sangyur le rimnang chinor konskem guen chumbuchoki sane gyaga pyori kachigla simchung jaga gadin tsewe kordang. Sane gyaga pyori konabe pimitik zula samsi nangwe kor. Pyo na ranglo geju kyachik yinbe pimishiki Ranglu mersek nangte derong su gyurwa tang, pimitik zu ne tamba kongki che tu chenpyu myolam songdoy nangwa kor. Benden tsokshun choki nitibe jidu gyunle ki kuzab tsokchung shik, dilir shungde chokwe nangwa kor. Kumrao gabashija ki gebe sane tuizo ki tambu lekdub chungwa kor. Chidi lekune tepke shube tsokwa, The Tibet Information Society shebe genzin lenzo ting tukwa kongso nangwa kor che shukwe yin. Lerim gyabate shamla rimbesikrona. Tarin chinda shibe tse shi resadawe ngato chinor konskem gwen chumbuchoki Diga kangra zongkul ki kyaga pönrik namla simchung jaga kadin zena do. Pönrik tenzo kone diga kangra zongpön deshen namni ki zobe. Kangra zongki korsung chikyaba chodang. Chimpön shenpaso dige sagu ki pönrik mangta si nangmita jeba chejar shu do. Kapter konskem gun chumbuchoki kangni kyaga la zenjo to chibkyo kyangba nesung. Tabar longu chukju reksum ki ringla. Kyagar uise shung zobu gyuwe. Deyo pönrik nambe gui sungche tsuenbe kangchi te sikdo kangle nangchungwa mase debe longo chuta trugla ke ring thongmar masuri tang tene diga sugar dharam salar digi rangwan tan tembe ngang negyu chungwe deyo kuin la thuje che she diga kapeso. I'm guest of Indian government. Pandit Nehru chose this place, as I mentioned earlier. So I am guest of Indian government and stay here very comfortable and complete freedom. From here, my message, my thought, you see, through television or through meeting people like this, so I really feel my life become useful. So I want to thank local officials. You really provide me this opportunity completely comfortable. Chawsong konskem gwen chumbuchoki taring shobarang chilu tang pelu nyi ki tone gui lame ban nambe gui cheshe daje nang chungwe kombucho kungkam detang yimba kaze nang yoba re. I myself very comfortable. The physical condition also is a very good. Just this morning, I met a Tibetan doctor and allopathic doctor. They check from time to time. They come and check. They say, my physical condition, very good. Sane gyagar pyori konamla kalop nyingdu zedobe jela gyunden shin tiwatile zena yoba re. Simchung jaga drube jela sane gyagar pyori konambe kone zote kachikne kankila chebeki pimitik zula samsiyang na yoba re. Thongmar kasha chokang to pende si kyong pembasirin chotan chetena to. Kapter nangsi chungche shosur changwan tomala tang. Dasasane gonzi kunga siring la lenja shuna to. Tene pönrik konabe rimbe chidu chokdung le kong tang pyoki demden kang, pyoki penzo kang jesu sigo na yoba re. Sane gyagar pönrik konamba tang lento konabe kunda tang dasasane gonzi yang chejar shu yoba re. Pöna laryan pömishiki kyana shungki pötola zimbe duksuk chenki siju la
ngogul chedu rangnu mese nante terong su gyurwa mase thadeng rangnu mese nangke pemiteni gerap ranglo keju kejila semba mingla tabuna shugudu Teyang digar sugar kirti cheba thasangke pene dedube nizu tangjor chungsela nidu chindisumbe tse nishu zabdu nyingi shokbe chuze ngaba yemesu ranglo keju kejik yembe tabuna ke ngaba kirti gombar tato chegenki nyando legun duna rangnu merse tangde kyana shungi pyo thola zimbe duksu jengi siju la ngogo nangje nyando be zinti chebata jesu kong kutong yobaredu Chir debe lomang ring ne chindasumba nami la kyana shungi ngaba mimang la gyunden le lakbe tamra tang sunzer tijue tang kanggo soki kangye rap tang rimba soyo badar dilo yang chindasumbe na mikse tamra chimbuche yodo pyo nang ne nizu kote nanggenki dejue nangbar shigna pimi hachang mangbushi udu tapseki nesu ke tang keshinbe nebabde sedun cheba yinba songshi yoba redo Tabunani ngabe dogde merume rujen sunbe pursa sangke yimbatan tuitado pöden la simkurta lagya yogenshi yimbaredo pena ngalu ni don ni sajik lo konrangi lo kejula sunbe kyatyon kapsu konki gyawrumbuche tuje chinabki pöla kibe nimashi shagyu yoba tenke yimbe nashin shunutse simshu macha she tamshe kyang pe yobaredo Pemitikzune tamba kongi zebe geje bao bomo yongi chedo taring chido chumbi melam sungde na yobaje. Debo bao tribunaliya konda Kuraniya muamelam ta kunki doje nami samloliya ani 동심염제 슈르나 시슈에 도시 Kasang resa nimeni pende tsokshun choki netibe jidu yuneki kuzab tsokchungshik sugar dharam salane dilir shungde chokbe na yobarze. Tenyang pömimang jidu tsokshun domatsirin choki netide jidu tenpa yape la dan jidu kembokada nguru sonamla jidu gedong puba doji la jele drube pömimang jidu yuneki kuzab tsokchungshik gyasa dilir gyagarki nguinzi trezo tsokshimbe kaptan tu Taring resa dawa chize shi nine chize gebar nintang ngay ring la gyagagi trezo tumidang chige shungzab kaagi niyu minaso jete shude pöden shugui nangyo yimbaredu. Gyaga chancho kumrao gaba pimi shija ki gab gebe sane tuzo ki tambu legwa drupdu. Tenyan nidu chindasumbe tsebasum sojik ni chancho pimi sane timdungam tese sane timshiba losang la ki dune Satu Tsongminamne tamcha bishe na yobarre. Kapter ngawan lo de la satu tsokzota tenzi changchu la satu tsokshen to temte chungto. Pimitik zuki chiti lekune tepke shube tsokba the Tibet Information Society shebe genzin henzo ting tuba duntanga me sapasan nina chiti lawatsirin tenten tsokhanto konso na yobarre. Tingdil henzo ki goimik tsobu teni tsongmi sarko nangyo yambatar Tsokzor chiri kalyan nonzin tama cho dan tungjer chiri tungje kama chuingla ngunye tu ziwa taye churen la tangnashi chiri tungbar tinzi lekshe la je tsongmir sawar kona do. Shenyang lenzo to tsobe zilu nido ni sangni tsaksum le ngunzi tembeb tanga chino khons kemgwen chumba cho ki zenam ki zu pede patu nang cho tanga meglo kanchi kui ki pyo ki temdeo ka chirdu tanga Kanchen kishong so pyo ki temteo ka sawa unje nangwa je ki tola yang kadu chung yoba redo. Taring ki sengkyu lerim, tizam nyi lerim jeme nanga kyab tu je cho.